Open the sunroof. What's up, people? Johnny here again. Ngasi dia mo yam interesting ba video mo namjara ke ai has MG Morris Garage delay ga Morris Garage ki showroom delay ado mo gi ino no ba compact SUV ko Astor hai da Astor do review tok jara ke me aduna video se lo pha wing view external again hok jara ke interior mo namjara ke adu lo raga details ma features me am adu hapjara ke adu price details ai last hapjara ke ko aduna video se skip to bigano makok ten do wing view gari si maram da mun khangini bole ra ke ko detail on review tok jara ke like subscribe to video mo Okay, MG Astor मैं आपसे ले को grey color की तो ले रहे अदो European car की तो मोक review तो जरा के ना आगे कोई ना तो रिदो Indian car देखिए कोई की कहता है Asian car उमा आते हैं तो का ये channel दा European car निको MG Morris Garage से कोई British की car निको सी किसे अदो review आप तो जरा के सी किसे Astor से आप न फंसे या न compact SUV नहीं सी किसे अदो ना कहता है मागी गाड़ी सिगी competition है तारे main competition से कोई सीधा कोई Seltos की आगे को Seltos ले रहे हैं देखिए इंदा एक Creta ले रहे हैं देखिए कोई हद तक इन्होंने ना Nexa की Grand Vitara को देखिए Taygun का Volkswagen की अदुम्बा गाड़ी दो देखिए कनो की Toyota की ना Hyryder है तो को अदुम्बा में हम तो ने सीगा compare तो रखो तो इसे अदो Mamangi look से आन हो रखे वो को look से यामना Mamangi से को कोई bold celestial grill को भी सिगी से मागी को मकोई MG की term दा अदो सिगी grill से यामना unique को बा यामना फज़ा भाई तारे को अदो नहीं तो इसी देखी chrome में हम से मसागी मसा में हम से तारे का काप्थोरो कोई तार तो बताओ ये को सिगी से अदो celestial आये दिन से ये कोई space की कनो में हम तो नहीं वो को अदो की style दा अदो Mamangi front camera यार को स्थिति का 360-degree camera ni sti yauri se aduna front camera mamang di yaure MG chawna sida hapchare ko aduga sigi makhagi grill ji sida leire ko number plate hapam ni sigi se aduga couple che soina ko magi yogjare radiator chinu mi irai line dum ui ko sida gya aduna sida gi dum nungsit myam chang na ko na to bunya adu sigi keno se ko hegi keno to buda pipe da met padi chang sigi se ko plastic ni da ga chu कहता है quality भी फरक होनी को अदो स्माइल में तो दिखता है कि चंगे ममांगे अदुगा सिगी सिना मखोगी हॉक आई डिजाइन को वो मखोगी सिगी हेडलाइट से जो सिगी DRL ने सले से अदुगा LED हेडलाइट मनुंग दा मागी डायमंड की टाइप तक से मनुंग दगा यार में हमसे को सले में हमसे अदुगा मागी MG है ना स्टेटा सिगी MG मागी Morris Garage की MG तो सिद्ध था रे को अदुगा fog light जिस LED fog light sorry normal halogen इस यार से fog light इस हफ्ते रे अदुगा मागी piano black color की मागी inserts को सिद्ध ले रे को अदुनी ले से ये मुदा यामना aggressive ओए को सिगी गाड़ी से कहता है एकदम ये मुदा दम मीना मनिंग दगी side mirror दगी ORV दगी नत्रगा यू गेंग को तब दा
distinct am oina chongthokpa haitare Mercedes ki gari ga jo hape man haitare ko gari se ado side profile among hape laksage side profile se sigi se magi tire da laksage tire se 215 aduga 55 aduga R17 inch ne sigi se diamond cut alloy ni ko ado sigi se adas yaudaba gari ni ko ado adas yaudaba gari duna among ko sigi keno sa alloy se kitang khenarak pane ko adune good year gi tire ni yam phaba tire ni ko aduga disc brake se mari mo yawi ko maning sing wang loina disc brake yawi ko aduni lei se aduga ground clearance se 180 ni ko 180 ni ado kitang di nemtak chappa male ko 180 se next one oi 205 la keno oi bani ado kitang nemtak adu bu sai gi 180 ai more than enough oi Manipur gi road condition ko aduna dum yani yam kana nem ka su oi de ado sida su RVM gi ko som da su camera yauri ko sigi sa 360 degree camera ni ado keyless entry gi magi button sida leire chrome na loina ba sagi A pillar B pillar ko loina sida chatle insert chatle aduga akogi grab rail ko mataki roof rail ko sigi se functional roof rail ni aduga panoramic sunroof yauri ko sigi sa aduga side ke profile ja hapedi yeng view ado fuel gi lid che kan do yawi ko akogi right side lom do yawi maning lom da ma pet lak se ge sigi se gari se ado sigi headlight ki design do adum tail light su dum sagi ka de hawk eye gi design adum ak dum maning da su smaina tail light dum la e ko adu ma gi state individual LED me am just maina la me am se thal kan yam preserve ne bo si sa adu ga maning gi reverse light is da pe GS model ne sigi se Astor ko aduga keno gi organa sagi edas organa edas ki sida badging am hapa kane adu si edas tina tra MG gi logo sida chong hape aduga rear gi wiper ko aduga defocus lere aduga roof mount gi keno lere ko gi tail light chile jare aduga shark fin gi engine ane sida yorse aduga sensors me am sida yori ko sensors me am yori som sida yori bumper sida yori ko body sida yori aduga reverse camera sida yori ko aduga exhaust system na kan left to yoi ko amakada adu sigi se fake exhaust ni si yoi chrome na inserts oisali se ko dual exhaust ki type da genguda sporty look haitare ko aduna look to enhance to sigi se ko magi swaina chrome gi inserts ani mak se fake exhaust ni left to makada yoi ko aduga maningi reflector ko sigi su koina keno yore kaitare piano black na magi cover top salaga yore ko keno se muk hang to yeng si ado hang tok pagi niom je mem ai keno ta hajar ke sigi MG gi logo sida dum tor ga hang do ni ko sigi sa mai tor ga sigi sa sida hang do ni ado sigi ado maningi trunk capacity se sigi se 487 liter ni ko CR se ado ga mai cabin light maning di auger ko ado ga mai si manung da ke yogi tools ke ado gi spare tire ke loina box do yore ko ado ga mai se su compartment macha khar yauri poche ke tham ya ba ko aduni lei se adu sigi si ju magi board si ju dum yamna thick ko ra ga yamna study over board ne adu ga trace da yogzare ko adu 497 liters ne dum sorry sigi se alright interior don't have to see interior is a black and white combination is the yauri se seat sini yamna ina sa yeng amade yamna phajari se ko akogi lumbar support adigi magi seat se yamna kya tare magi cushioning se yamna phajana yamna plenty when yo why tare ko adu ni yauri se aduga electronically adjustable seat ni ko sigi se adu ma yamna kambira mani sigi in katna ma in katya ani maning da ya ani adu sigi na akogi haida gi ni ko adune lei se adugo sigi gari si ventilated seats oide adugo wireless charging yaw de features adu features atopadi mayam yauri si ani si kaktani yaw do ko door gi hana yeng asi door gi si sigi akogi door gi akogi thong mari maki control ni adu central locking adagi silere ko central locking silere chrome gi akogi handle grab handle le storage kari yaw jare adu grab handles le adu ko magi cup holder adagi bottle holder on yauri ko sigi sa aduga soft touch ngakani sidi lei myam che ka ta ko gi leather loina bu wrap to ko sigi se aduna yamna premium feel loiba gari se yamna he yeng ma matam da
yamna premium feel oy aduga 10.1 inch ki display ni sigi se ka ado sigi display se aftermarket ki display ma hapet man gi tawi di mai masagi factory fitted man de ka aftermarket hapet man gi tawi ado sigi infotainment system je hanam ti yeng si ka yamna mai graphics yam phajai mg ga in thoklei me am ji ka ado sida akoi door hang to hang ke magi keno me am do ka indicator do yaure adagi magi sona digital ngak ni ko sigi sa sona kan gi sina akoi gi speed layer and makada akoi fuel gi layer indicator adagi distance to empty layer adagi brake ki adagi magi keno me am si ko indicator me am de sona kan gi sina kana da akoi engine gi kata temperature ke layer ko adagi rpm layer aduga atop da ke sum yogi ing se ko voice control ke loina bu yor rear drive assist mode ai je ko sigi se magi features me mai tare ko low fuel indicator ka ni yor me am se ko drive mode adagi magi sigi gari se features ya mai tare ko features ke mai to ke da ko gi magi ke tare keno ga se ko gi hill hole adagi hill descent adagi ke tare cornering assist komba ko gi adum mayam ko loina ba yori ni sigi gari se ko aduga sagi Android Auto Apple CarPlay adum mayam do yori ni sigi se aduga map ka sisu dum yori ni magi aduga magi AI intelligence hai do sagi keno ne ba sigi internet adum yawjaram ni mai masai manung ji ko aduni magi se aduga tire monitor loina ba yawbuni adagi tire pressure monitor ke yawbuni ko aduga yengsi atop ke yawge do ko to sile to sita tire pressure monitor ni ko adagi battery voltage ni sigi se ko adagi lights ki magi lock ki door ki adum am setting do same na ni ko adagi top da ki gari brightness ki loi same yare door magi indicator ki same yare adagi sina back button normal ko yamni information yamni yori ko sigi se aduga sigi sisu ko ga sagi AI enable oibni na ko ga sagi stay da ko gi robot masa ma yori se aduga stay da ko na voice activated oido ne ko hapet sunroof sa hang to yeng se ko open the sunroof mutana hang to re ko close the sunroof almost close the break out aduga driver gi sigi door gi keno si so hang to ko yai have ne ko akoi voice command tor ga pe yeng si open the car window mutana hang to re ko am intelligent no ba tar navigation se yeng si have ko sigi map my India na toroga adum yawjarabni ko sigi se aduna yamna responsive oiba 10.1 inch kini ko sigi sa yamna responsive oi ko adu back tong sa si adagi Geo 7 je mokoi gi se kamai to 5 year gi subscription free da p have ne ko Apple CarPlay lere Android Auto lere adagi mok 360 degree camera ka ya betu charake ka 360 degree camera ni size adagi left side right side the back side ka adagi aduna 360 degree camera sina nungai beding asagi gari parking to ko pe yam nungai bane sigi se adagi sigi AC control sida le ka aduni le se aduga magi AC vents adagi hazard light ko adug leiba ma'am adagi yamna premium ne sida leiba ma'am se aduga AC vents sing se ko gi Mercedes ki type ne sida happy se ko piano black color gi happy aduga katar keno gi sisu steering sisu yamna chrome na hapaga adagi flat bottom go hendna tori ma'am se ko sporty look chu dum oiba aduga yamna keno su oiba haitar yamna premium touch oiba globox edum normal glass globox ni illuminated oide aduga makada airbags on off to buya ko aduni adagi makada ko gi USB charger le 12 volt ki connect sideda
ama leire ko adagi sida sum lay 360 degree ko camera ko aduka traction control on off adagi hill descent hill climb ko loi leire manual ni sigis na ko forward gear manga aduga reverse ta ama ko aduga handbrakes da yaujare aduga sida khoi magi armrest da storage dum yaure ko aduna yamna premium oi hai tare ko sigi se visor si mirror dum yawi ko sida mirror yaure adagi khoi passenger airbag on off sil le aduka sida su chrome gi inserts masa detailing masa mem yauri ko sunroof ki ngakani sina adagi sigi lighting ko khoi cabin light ko aduni le se aduga sunroof strong na si yaure passenger side tom ha pe changa ga yiksi ado leg space edum phasana lai ga sigi seat se aina maximum the chingdarab ne ko aduna ngasagi ai leg room je dum phasana dum lai theng dri basi ko adai under thigh support adum lai kitang ni wa le ko adai da si dum under thigh support phasana lai cylinder charger ani yaujare AC vents ti yaure aduga my storage compartment masam yaujare adagi grab handle sida loina ba yaure aduga nungai ba amna masagi middle passenger seat kisu khoi headrest yaure ko aduga magi sida khoi armrest yaure cup holder ani yaujare khoi isofix ki anchor point yaure ko sida so aduga maningi tray sala poche ki thamba loina ba gyare engine gi matang namu lakchege sigi gari se engine se makhal ani thokna lai ka turbo yawba maga turbo yawda maga petrol da ngak tani lai se aduga ngasagi VTI tech engine je sigi gari aina phami che sigi se si turbo yawda bane ba sigi se 1.5 liter engine ni ngasagi aduga manual da lai CVT da lai aduga automatic da su lai ba ko very kan magi kan se ko drive cha aduga 110 bhp or 6000 rpm da aduga torque na 144 or ko newton meter asagi 4400 rpm da 48 liter gi engine fuel tank ni si yaure se aduga magi dimension sida length se 4323 ni width 1809 ni aduga height 1650 mm ni ko aduga magi wheel base tire to tire gi length se ko 2585 ni ko aduga turbo yabu engine dana mong sai gi 1.4 liter or kani 1.3 1349 cc ne ko sigi dana mo automatic talak pa automatic talai 6 speed automatic talai aduga magi power sina 140 bhp or ko 5600 rpm da aduga torque sina 220 newton meter lak ko 3600 rpm da aduna engine se ani se turbo yaw do se my power se dum yamna khenai ko around 30 horsepower mo khenai ko adun turbo yaw pa mira gadi adum adu gina mo price se yamna hele adu turbo aina gari aina si review to je sin turbo yaw do ado leg headroom pajana lay ko kap mo hen wali headroom je sunroof yaw ro ba adu sigi gari se yamna safety features ta yamna yori ko adaptive cruise control adigi lane departure warning adigi ko lane keep assist kind of ko sima ma'am se ko lane change to matam de sina matni de forward collision warning kind of adigi or automatic emergency braking ko adigi ko automatic katare ma'am yori ko aduga ko intelligent headlamp control ko ko sigi headlights ju kana tar sai automatic way re ne ba aduga blind spot detection kind of yauri adigi lane change assist kind of yauri ko adigi rear cross adigi traffic alert kind of aduma ma'am se adigi pedestrian emergency braking kind of ma'am yauri ko aduni ajik lai se aduga airbag ta taruk ne yauri se adigi magi features ta panbe ab dang sagi 10.1 gi infotainment system yaure aduga sagi instrument cluster gi duna 7 inch ki touch screen display 7 inch ki display ni touch nate ko adigi sunroof panoramic sunroof yaujare adigi sagi AI yaujare ko sagi internet masagi yaujare adagi je pura smart oirak pai ta ko smartphone gi ta tum khiju gari je tum pura smart oirak pai ta aduga gari se color se mangala iko spice orange haibam ne aurora silver haibam ne
adagi akoigi sigi gari jo mane Aurora silver se adagi glaze red haiba mane candy white haiba mane aduga starry black haiba magala ko aduga aina ngasi review tok jare sigi se adas yaudaba ko adas yaudaba gari ni aduga adas yaudaba gari masula kani ko adugi tuna mo kasagi adas hai sing sagi advanced driving assistance system hai mane ko aduna mo amaina advance oirakrani ko adugi gari tuna mo adugi yaurkane adu yaudaba gari ni aina review tok jare ise sigi MG Astor se mayam test drive ko matobi ningba adagi lebi ningba leragadi adum lakpiro magi price ki matang da I lakchage price se kamai to gida 11.6 lakhs tagi hore ko starting se aduga around 20 lakhs muk legani top class ta kong sai adas ke yaw ko pulai mem ko adana marak ki 11 to 20 lakhs ki marak sida 13 people 14 people 15 people 16 people adum isa gi budget ki matungina magi features du kitang khena raga adum lay yai hai tare ko aduni adu loisin jara ki videos aida atopa me amam sin namjara ki ke adum ngasi ki nadi bye bye